nhớ rong thế này số tông bờ đá của thế thay ít tuần đã xỉa lại tất nhiên mà họ đã cho nên là sai nó nè tụi nóยังgiờ va nhiều xin đầu thầu một tụi để nóแต่สินอนย้อนอาจจะหัวหมอนะตัวจืดเลยตัวน่ะอยู่ตัวน้อยอยู่รถเชียนะตัวน้อยก็ยังตัวยูรงเก่าต่อจอนะไก่รงเจรงจีพวกเรื่องรงกู้รงตันทอนะตัวน้อยอย่าหอนยุ่งจ้านะอยู่ช้าเหมือนคำดารานะไอ้ตัวยูรงเก่าชอบเปล่านะตัวยูกู้รงชอบเปล่าจะยูนะจะยูชันด่าว่าจะน้องยูชันด่าผัดได้อะอยู่ชอบผัดได้จะน้องยูน้องยูว่าจีน่ะตื้อหายจีนยักษ์น้องยูใส่เมาละใส่หมัวนะน้องยูจะน้องยูเลยน้องยูใส่เมาเลยใส่หมัวยักษ์ชันด่าแล้วตัวนั้นน่ะvậy cho nó nhung rong nè thế nhận đó nè chắc là từ đó nè tụi nó cú tuôn thột chờ nó chỉ cái cú lo nè tụi nó nè để nó nhung lò nhung đỏ trâu lòng mà cú dần tệ hắn nè tụi nó nè chắc đó là rong hả nhớ tọt chả rong bộ đi nó nè nó thế nhận là nó tao nè tụi nó cú vô chỉ cho xe hàng lò tụi nó vô ốp phá lò xí theo ốp phá tận mình chỉ lò xí theo ta tỏ ra nhung nhiều quá小刀是那种啦，牛老就用太公的就用我对牛么么头牛是那对牛老就会要只熊刀还多熊了很呐，哎对牛老就用现在在chờ烧你说那么看到是烧，来吃光就用来热头没了，来不用来你老太早用我对牛么头牛是那对牛了牛就么头牛呢，然后แต่กูเจ้าเนี่ยมันใช้กระตืออยากกระตือกูขวานบริโนแล้วแต่กูเจ้าเนี่ยมันใช้ยีนะยี đã cầu nhau kiên tí chỉ tới nồng đấy căn chỗ vậy gì sức cứ nhau kia bao khổ nó nè bao tỷ lúc tại nè tụi nó thế tụi nhau tao hồi rong bồi nó nè gì bia nhau kia bao sủng cái cú nó nè đỏ sủng nó nè cú lom bồi nó nè ít cái tê chỉ ta nè bao cú nè ít đỏ tiêu là mấy nồng nè đòn đó là chỉ ót đọt cú là ót đọt tận nữa tụi nó nè nhiều lầu rồi nè xe trộn tết trộn tơ là có gì rồng bồ đi nó nè tết tới có rồng bồ đi nó hòn ra nè tụi nó họ rồng chế hòn ra nè chế họ lo chế họ nên này đầu thôi phải lại nè cú lo cú tàu rò thế cú tệ tụi nó nè nhiều rồng chế gai to nè tới to nè nhiều rồng chế này tụi nó nè đâyแต่ก็จะเนี่ยเราไม่ใช้อีเปลี่ยนตัวปตากูไทยแล้วเนี่ยท้อวันเด่นแต่กูที่ไทยจะชิ้นหนึ่งเสียละนั่นแต่ลุงกวนนะกูลงบริโนนะตัวนอนใช้สามอดอกกูนะกูลงที่เตี้ยนะตัวนอนอย่าตรงนี้เดี๋ยวตัวมันเป็นจับเติร์ร้านนะเชื่อกูจะตัวจอสุดที่นะตัวชื่อกูเนี่ยที่เตี้ยถ้าเราเดี๋ยวตัวจะโยงกูจะลงนอนให้จะโยงเก้าเลยนอนหลับตู่เดี๋ยวกูจะตัวจอสุดที่อย่างนั้นเตี้ยเนี่ยหรอแต่ก็ตัวนู้นส่วนเราเตี้ยเราตาละtiêu tổ chức của họ sắm một lít trà của bao nhiêu tàu nè cho nên là sẽ xử lý nó sẽ dạ cho nên tiền nhỉ nó là số tông tàu đồ của cũng bảo cho nên là sai nhiều đồ là thay đổi nên sai đồ là cho nên tôi sai cho nhiều nó kia tôi chìm tàu nè là tiền hàng nhận lít trà nó là hồ số tông của mà họ tôn nó cho chuyển thả thế họ sẽ cho tàu lít trà nhận lít trà vô lít trà là những tàu tan thọ nè